Abama baby da. Sana ochokra wasan mesika. E ma mudididi ana ochiada odan kamawa. That could be my iska. Segana na wa. Excuse me to say, sir. Segana na wa. Ki asha se ebo obayi. Oh da. Ba krom ha say. Omunim say obi nyini a oba wunyini adu baabi ana ba ma wunyina adu baabi a. Omunim say yare bi wo ho aye friend dementia. Wunya say dementia na. Ye bebisa wo say Yesu kura wo na oku na wo beka say ane. Enterprise Life is proud to introduce Aquentipa, a policy designed for Ghanaians living abroad to ease the burden associated with planning and paying for funeral rites for family members in Ghana. When a loved one passes away, the planning and costs associated with burial can make a terrible event even worse. Aquentipa is here to ease the stress, keeping the pain and expenses to the barest minimum. Choose any of our 5 benefit plans and receive a cash payout up to $10,000 in as little as 3 days after the passing of a family member. Add the repatriation package, which allows the mortal remains of the policyholder and family members to be transported back home to Ghana upon their demise. You can also choose a service from Transitions, our funeral services subsidiary, at a discounted amount for the opportunity to celebrate the life of your loved one in dignity. For more information and to sign up, visit aquentupa.com. Enterprise, your advantage. From Kofi who from a Jack Quabranti and Majitsu. Online party, open set what the yeto, and I yeton, and I bone the Rudia. Ewo UK, and fan to be a say, she say, Juu Juu online. One papa with the Ramo, na aqua baby, umpere na per day, Juu Juu. One it you. And you are adorful. So call internet swan, and share baby as a Juu TV. Keep watching Juu TV. Mini anu ni adofo a mo hwe Juu TV. Said ya brani abrani na ye kan. Ye se mo hwe TV na. Momodin a subscribe to your channel no like share. Wo wi awa ma comment. So yes aye ye dey. E ma ye more vim, e ma ye mora. Na busi ye immune system no. Ama abrani na ye nya ahoden da. Aye program for e dey abrel. Ama wanya bi ahwe. Ene dey. Ye ne me ma me bi e na ehia. Ye ne ba ba twetwe nkomo. Yetie ya abrabom nsem kakra na fe owi a ode afufutuo kakra nso asan ata so enti yan sebre no ye bekọ no akobisa ne dem je wi a ye de aka no ato aso ma me ye mo akọ ababa Juu TV so Me so na boko de oh adum ya na mo te say nyame adom ye so ya you dey say because nyen obia na ndede wait my sorry feeling paso I am papa obi su dan pass mu a ye feeding no eno ana waka radio my one ye nya one step here ye tu ye number akon de accident koto ne sanity ye nyina ye sola na pa one can hwe ko we ka say radio me da asi amen eno ana waka no na me do for din de say me din Gertrude nyako ma me Gertrude na mpacha ofie din de say me din nyako oh ma me nyako a oh okay nyako ma me nyako a na Bible church kakra me ba 2010 to be 13 years send me check 2010 there why are there ebi wo why are there na wo Bible che wo hwa abroche live any Africa Ghana your life a wo ne say okay Ghana life you know facilities baby home my sanka na so facilities e wo kroma no so we see obedi eche no wan call krom so ana enye because ha no at say uba pension e mo baby ada that's right le be mo fancy abama baby da sana o twekura wo san mesika e ma mu dididi ana o tuada o dan kamawa da ko bia ma iska okay da ko every day nti fan say every day na what you ni abo an dey na dey amount na face so hospital free o bus ticket kura ma te say you free
basket me try me nya 8 years ni. Free. Okay. Free me that the whole day. This who pay early by before 9:30 they will to ya. Okay. Over to ya. Now after 9:30 there. But na bus mo free. But no couple last minute or co park. Okay. The facilities in the baby Ramubwa. Okay. This is a son of Bayama Ghana for Anka, because we say Ghana. Who Pambola Sukula, she said, as you watch a baby, and I say, what of petroleum? Oh, Samum. Oh, I'm top petrol ambulance. Sometimes. The baby, I'm married, I'm Casa home. Oh, and say, I'm going to share age group for old age for no more. Yeah. Now, face so. I'm on will be a quite to say hospital call because I see NHS and Yedman. I say, me call me free. Me call me sing free. Ukoye nyama bebre ye nyane ni nyina kwa na at least ye kakra ma okra na da so mo se ukuro no enjoy kakra say hospital fee ni nyama bebre ho mo na fe ringe ambulance so a ese mo ma ne ye ntem because obi wo ho mo ringe ambulance bet 2 hours 3 hours na ma ye se mo sa nyama na mo mo ni nko na se si ya oba wa ba brochire watuna Ghana na oba brochire woni ma brochire life wa hu Ghana life efuto be na wo de be ma Ghana ban a wote so ni aban bia obeba se de be o betimi aboa Ghana mpanimfo ne mmerewa nso so ene mpanimfo ewe ni mu se de wo say aha ye tua dan wo dan ka free e san ma chop money abansa twa bus ticket kura ma no futo be na wo de be ma Ghana ban se omoa mpanimfo ene bia nkwala disabled for futo me ma Ghana ban yes na ese me ma me wonya 91. Okay. O ma me da so sia se. Wow. Ma me 91. Pateli sa me nya 17 ma me nya bi. Okay. Nti yes la ban ya panicho. Ombo modern ombo aye mmerewafo me ma mo edikan me say da anya je kwa de miti apokaka. Na one more want to nko baby a want to mo shede mu. Na mo ntumi nanti. Omo hunya hwe, omo nya support bia, omo nya mmoa bia no. Abam tineni no fa hwe omo. Na disable for na mo ntumi. Nkwala mo te wheelchair mu. Yeah. Nkwala ni maame de ni ba shechi, omo pempo wa de wheelchair man nkwala no. Ana walking stick kura kwa mo tumi de amamo. Ena sa fence syndrome so se de ben nkwala na oman to me kasama no yeah syndrome so se de what yeah ombo mo nyina ya pa mo cho because obi ne ba yare ono ntumi nko eduma ono ntumi hwa akwara no ono ntumi nto eduane ma akwara no ono akasa so wanko eduma ba dan ato eduane edi nti ya pa mo cho sa yare for them people disabled for no autism for no ombo say me already say disabled ya be ma miska do avant me danka omo chop money every day. Okay. And I be na me tell the other man when I be na TV electricity ni water na dey no na me dey sure. Okay. Oh until say mo bua ye mpanyifo kakaka ofia obi eni mbre because obi wo ma wonya 60 70 75 no ntumi ye adwuma na be ka chen so e beyifo na so krom ha mo ye once a wenye e obi an ka chen so ye beyifo what dey asem aba twa me kan me bisa wasem we na e pe to aso krom Sagana na wa excuse me to say Sagana na wa ki asha se e bo obayi ba krom ha say omunim se obi nyini a oba wunyini adu baabi ana ba ma wunyina adu baabi a omunim se yare bi wo ho a ye friend dementia wunya se dementia na
ye bebisa wo say Yesu kura wo na oku na wo beka say ane beka say sa efutu no me pesa wo de wo ma Africa fo wo ne omo kasa mo ho say so obi nyini bo abere wa na akokora onye bayifo wo ye old age a nyese wo ye bayifo na so adwen no dementia wadwen no aye sa kwala de adwen kan bom eto de be kwa mitimi kita me hwehwe bibi mi kita na se me da to ade ne da menu so me kwa po a me se me kwa animu na wo san hwehwe me hwehwe enti me pesa wo ka bibi ma ya Ghana fo no ho say so bi nyi a edu ba bia enye beye na ye no obi nyi na anya beye o friends enyi dementia wadwen no enye sharp wadwen enye sharp nti ya slema obi nya beyifo beye ni de se beye pa na ye di edwuma anka blofom beye no only to pray omo de ye nyamba papa se phone na telephone na ni ma beye omo beye papa no na omo de aye nyenye de no ye ka se wo ye beyifo na oba wa peja sika na o de twa okti wa peja ni ato ye sinkrofo abo ku won mu enye kromo ha sei wo mu a wo mu hi aban pa eye mmerewa ne enkwala o mmerewa ne nkokrafo ene nkwada wo mu hi aban papa but Africa David you ye so ye bayfo ne ye asofo ne bi no mu boya maame no me nananom baye enye kra they say wo be ka chema ba wa ne mmerewa ne maba wa ne mmerante ne say omunja omu maame no bayi a omu bo wo mo no eno a na me petie pese wo kan ma o maso obia maame nya bayi obia papa nya bayi okay wo sora na pa wo sere rade no sere wa mo baba mpa ma maame no papa sa shira na rade su be mo obehwe so ehira wo the Bible say the waja ne onani na won kwan na wale na wo sore na wo bo maame beye wo bo papa beye be den rade shira on shira da okay e be hia wa baka se obi ne na so wa na wo ye wo no aka no nti ya mo ye bere ye no aka munja pray for me oni ma brababo a ono so for oni ma brababo anka wa ye ni fie okay nti ye pa mu cho mu sora mu fe buo ne ni die ma mu maame no papa obi anya beifo obi anya beifo so for na ba se ku nti ye pa mu cho bebe o sora ebinom na ba se nyo mu nyina asofo ebinom aba se asofo dinu nti ye pa mu cho mu bo modern se mo bon pa mo maame na papa no mo nyinche mo maame nya 91 me so menya 70 irade ma tra atwam because me dey need e ma no amen ma fa ni dey maame anka won so nhira me nti yesre ma ya pa mo cho mo bon modern mo bo obi a beye nya tempani fo atem didi a pempen fo ye didi o ma atem na wu yese ya pa mo cho febu webuo ma opanyin bia obehanya de wawo nko a nya de wawo nko a afechi awadofo ne enkwai obi a odo pese ochia ne bia obetumi achia na me yakọ mi chia madafo bia woni mi metuma chi obi Ghana ne ha nyina obi a ne Ghana ha UK ha obi a woni mi bia mi chia no mi sire nkwantintin mo obi a wo ha obi a wo Ghana me antigati mo se bi mo fem antigati okay me antigati na me kasa yi erade sia ye nyina onton so papa ngu yeso o ma ye nkwantintin ahode wo amen no fesika fanta ye chire amen obi abadwen ye ho adwene bo ne bia erade nko no so amen wo yesu de wu amen amen ya dantigati ase Juu TV haya ne edim besie me say so hwe TV na bo modern and subscribe to your channel no like share no we are my comment we yes say ye dey am I more vim am I moral na boost your immune system no amada ne da nyina ye nya hoden e dey ye program for abrewa ma onya bi ahwe o na ka bebi o say mi chia mi mebi chia no ne yenko mi chia mi me nyina o metinkin sia na UK nyina okay ntinti ne mi ba mi yemba against akwa okay
Any patience Saki. Okay. Any Jane Kuno so there. Omu nyina bete. O mani nyina bete. Me ba na do so 100. Ah, including Joloju. O mani nyina omo do so bia bete. Cheche obia Okay. radin shesha yenyina radin shesha yenyina wo Yesu din. Yo, ye ma ye amen. Ye ma ye fi akwantupa. Akwantupa life insurance. Obo ye je. Sa akwantupa no. Eno na wotu kwan sei. Se de ya ba kwantumu. Na oba na do ho kodoma akwantupa. Se wo hia wo nkwanhia bia wu ana mpofrimu ana wa ho kire bia. Wo fra wo dia kodoma akwantupa na de wo ho to wo mo so a. Se de car utoka ye insurance no se wo nipadua wo ye insurance ma wo ho a atorenchen bia to wa wo mfa wo problem ko to obi aso wo nkoye go family e wo e man krofo meboa wo da bi eno ane se wo fra kwantupa o mo beboa wo ti bomodi afra kwantupa life insurance e wo 020 659 8119 020 659 8119 Bomodiana from then chechemu bia no wobenya firi ho sene abrani na wodo hu don wo mo na sem bia to wa akwantupa enyuma ye nua ba antikete o sene maame wo Ghana ye wi a obeya akwantupa life insurance ni bia mane maame se de beya se obi anka se puduo nse na emo puduo hye a eye da ebedi mejo an enti eye se wobesiesie wachi na wabɔ wo ho ban sɛ de bɛyɛ a atorenkyɛm bi atowa enya afi na wɔkɔhwehwɛ nkɔfo anim ye besi obi ayi a obesu de ne ho atoto fam ɛyɛ na fie nyɛ ai na ɔda fam na omurimuri ne ho osi ye asem atomi mɛden makɔ akɔsɔfo na emum sɛ ba na sesika wɔ hɔ a enu anse wobesu kakra bi na wɔpɛpɛ wɔ ni ase because wo nim sɛ wo ntwɛn obi a saa na kwantupa te sɛ wo do ho kɔdɔm akwantupa life insurance a ɛyɛ bɛsi wɔ yie saa wo ntwɛn obi a enu ane sɛ ɔbɛfrɛ wɔ mo na wa ma ɔmo ayɛ awɛ sɛ de abrochi ha wo yɛ life insurance a ɛyɛ afi ɛkɔ ansa na bibi to wɔ ɔmo aboa wo la ayi tal akwantupa life insurance busumi nsia pɛpɛpɛpɛpɛ wo qualify bibi to wa wo qualify sɛ ɔmo bɛboa wo nti mo mamɔden a sɛ yɛde yɛn ho bɛkɔ akɔdɔm akwantupa life insurance me chia Joloju adofo gida ya hwafo ne etiefo ahaya na yɛde mu besie yɛda mo ase bebree ɛne maame ma adofo baba yɛ mama ba